mun thang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu song te inzain chibai kan bu ka cheu okas ni som pathum inrin ni ania dama in om theu kan be sei tuntum international news le politics huanga hi chuan thudang kan soiman don ri lo tlat mai mana kan putra makha a in an tap tlat maya engthil nge an hmuh tu nge thu petu niang okas niriat thotan ni khan US president hlui Donald Trump a chen na in mar alago Florida mi chu FBI agent ten an dapta a he thil hi US Justice Department in Trump an chuina kal zel khani Donald Trump alaka hian pu na hi atam view maya White House atangin president official record ala chuak ni inan puwa Trump hian lekha poimo da na box akeng chuak nge ni inan soi Donald Trump chuan FBI agent rualin a inan dap thu asoya alaka thubuai oma sarkar department te thataka a thopui renglaya hetianga a inan dap le ta chiam mai hi thil tu lo takani ati FBI ten a in dap ma se Connecticut lama campaign a be mek chu a chun zom ta zel thova CNN in a report danin FBI ten dap puyan nei lai hian drama hi ina a omlo White House atanga a chua nu khan Palm Beach a in beng bela nipui huna ero a golf club omna Bedminster New Jersey a omthin US National Archives and Records Administration chuan kumin sang ni le som ni le pahni February thla khan drama in Florida atangin White House le khapoimo classified documents omna box som pangazet an hmuh thu US Congress an riat tira heta tang hian drama chen na in Florida mi hi dap an du ta ne United States sarkar chuan documents te hi classified le unclassified emo declassified in a 10 sangthina thuruk top khok confidential secret le top secret te chu classified documents ti in anda a sarkar mi poimo a hetu tur bik te chovin an khoi a thiangani top secret hi thuruk top khok document poimo berni in US himna in na nianga yani top secret documents te hi sarkarin da na tur atia chau da ani thina apu chuakani vai chuan US himna ti che thei thilani secret le confidential documents te hi chu adang le deva US himna a hril lem lo declassified documents ero chuti taka thuruk anga von ani chialova president kal chuak ten an chom thei ani ramana kol te hi classified nge unclassified ti hi tuna zona ommek chunita a drama chuan documents then khata kol te hi pek le ta du thu po alo soi ve photo a ma se FBI lam hian an dap ta thovani drama hian thubuai nei nual maya January ni ruk sang ni le som ni le pakhat kuma Capitol Hill buaina wang te khan alaka investigation akal meka Washington DC attorney Matthew Graves point drama mi le saten voter lem ming an the luawangin thubuai asiam sakbok New York State Attorney General Letitia James point Trump organization laka real estate hlutna anti puntak hlui awangin a chui mek boka Donald Trump Jr. le Ivanka Trump te chuan investigation hi thataka thlopanin tiam to a drama point a in tiam ve ngei be se ne New York State Attorney General Letitia James hi Democrats Party mi le sa ania Donald Trump chuan engma thil diklo anti lo thu le politics a in be na man ruwa mayani thua soi kum sang ni le som ni le pali presidential election hi traman chu le nge yatuma Republican Party chungarin kai ber ani chomeka US politics a ala in nam noi renga wangin rorel lai Democrats Party tan chuan hetia thubuai siam saka ti boy reng mai hi kum sang ni le som ni le pali presidential election lo om turata na in buat saina chikhat ani ve hrim hrima
kum sang ni le som ni le pali ma a trama thubuai te hi rel fel ani lo chuan a president le vai chuan heng mi te hi chu an chak lo ve khopang ani le FBI te chuan mu an nei ta em trama mar alago in dap tura thu petu Bruce Reinhardt district magistrate hi Donald Trump mi ruat ni in an soya ma se ani lo trama president hun lai sang ni le som pariat kum march ni som pakwa khan Bruce Reinhardt hi Southern District Florida magistrate ta na ruat alo ni to a sang ni le som ni le paruk march ni som pariata a hun atop chawang court chuan selection committee dinin mithiam tam tak somruk le pali zetin magistrate na chuan dila selection panel chuan mi som panga interview nei puin Reinhardt hi atling berapuan anita a chuwangin Donald Trump na ruat anga an soi thin hi adiklo ti achiang viau mai Bruce Reinhardt chuan the 45th office dap phalna apeya room le building zong zong Trump staff ten an lua tenen document le box omna tur ni oma lang te reng chu FBI ten an dap phal sakani Trump kha US president somli le pangana ania tuna a office lu amek hi the 45th office ti ani Florida muna Trump in an dap na FBI agent te chuan box som ni atangin document chi rang som thum lai a then kutaziak te an mutanual maya classified document thuruk top khok set som laya om ti Justice Department chuan nimin zirtop ni okas ni som pani khan apuang tatlat maya tramahian ram phatsanna Espionage Act abo chetel theibok ni inalangta FBI and document na mu te hi top secret document set li secret document set thum le confidential document set thum ane trama chuan FBI and document an man te hi declassified vekani thataka von himani ati trama chuan soizelin heng documents te hi chu rondap chiam ngai lovin andil hun pek ngal thei sa vekania politics khel chiama mar alago in lu khung kher lovin mindil theyani ati bok trama chuan ale khakol te chu declassified lekha poimo top khokani lo atia FBI lam chuan classified documents antitlat mai boka atue mo zok he chuan do tan soi chiang ane US Justice Department chuan Espionage Act angin ram phatsanna thubuai mi pathum laka kumlinga kalta vel khana lo siam saktoa chungmi te chu former National Security Agency contractor Edward Snowden te former military intelligence analyst Chelsea Manning le WikiLeaks founder Julian Assange te kha anne trama hian thiam lawa chanwai chuan Espionage Act manga president hlui khremna tok masaber turaniang Republican House of Representatives Intelligence Committee members te chuan nimin khan US Attorney General Merrick Garland le FBI Director Chris Wray te chu Warrant an chhuah chan mipui hriat puang zar turin an phut Republican Representative Michael Turner chuan FBI and mar alago an dap dana politics sa in be na rongkai a oma thudik tak puan nga yani ati Attorney General Merrick Garland chuan okas ni som pakhat ninga ni khan US Justice Department in District Magistrate Reinhardt chu Warrant chungchang engma puang zar lo turin alo hriat tir ti asoi bok Donald Trump hi adik lo nge Democrats ten thu nei na an mang sual ti hi chu ko tinaron rel fel tura ngai phot mayela a president lai pon an chui thova eng ualan mulem hleilova tuntuma an pu na po hi adik lo thei ve tlat bokani lelama chuan court ro rel na te po hi ko tani awanga dik taka rel tura ngai bur po a thei chuang lo ve bokanga eng po ni se putrama a president le palang ti Democrats ten an hlauh hlea ti boy dan turan ngai tu ngal te po ani ve mai thei boke ole khati zong khan tun tum chu kan du tok le photanga international news le politics lam thu thar chhop chhuwa zen kan tu manga
kan channel la subscribe lo te po khan in lo subscribe zel don nia ngai thatu song te in chunga kan lo me